na say dia katato share ne proye jurumu die kankan adokuru ani pebisa no komuanti aba we ba ye no ane wo ye hihye se ne be ye betimi aboa na corruption ho nsam nipa ba ko bedie ni mu ato ne buase yetimi aye hihwemu na yetimi etu ase office ya de special prosecutor na wogusu a wo ye adwumade ne pa nya asem kuma anopai amadebo ayensa ka ne sem ya se company ba ko wo Ghana se ya wo mokra nyoma fu obi maso la bianca food fo kira se sa nyoma wo mokra begu o ma Ghana nyina to eto ade to pa de anya de omutua ama wo office ya de special prosecutor wato ne buase nkakra akra bo ekire akwa akwaje 1 million Ghana cedis ani sika wo monsatimi ka ye wo office ya de special prosecutor wadi atudwa ya wo kira se sefata pa sense hwemu anu ade timi kwasom awo custom division Ghana Revenue Authority as we know awase wo mutimi to oboase kirechire mo kira mo se wo mo hihya hodo bi ode agu apono so a ne afra ne se kataso hye ne proye jurum die kankan se antimi amman na wato aso abo amane a wo kyese wo hye company ya ye kan wasam labianka fo ya se mo se muti krom ha se na mo kra nyoma fi obi ma so be pie mo my Ghana mo since 2017 kwasi 2021 na sika sefata so wo betimi atua no nya dia wo mu tua dia man ama banti Ghana ba kra kire mu a se wo office adman special prosecutor wase sa na we no nya sabe small little boy bi ati se wodi asempa na se UJW wase we se ni hwehwe mu a wotimu se high ranking officer bi a wo custom division adman Ghana Revenue Authority mpanifo bi ni mu bi sans wo bi ti se gagantra lady se na me kra me ne hwan ayi wo bi card de mfikyire bi atesa me okwahwe aba bi ti se me bi se ne sa wo pressure we nya dia metimi ehunu mu bi na wo mo hwehwe mu wo dia todwa wo kyesem bra wo mo bu echi kwahwe nkrata mu no sala bianca company limited we wa ba bi afra na asuma hene ne dia na wonu se ne ayire so ane se nyama wo kra ebe piem wo my Ghana futa na ye kan wasem 40 futa ne wode ba so 200 ba ko 200 and wode bam chicken pass ne enama hodoa na afeso fries ibim and wo kra fi Europe amaimu and afeso America and wode be piem wo my Ghana mum na wo chance yes wo ye adwuma na nkasa 3 years no wo mo no humu so kra nko piem awo custom division ko kan kire mpanifo se wonya to a wo betua enti nuama ne se wo twife ma ne se wo twife mu ya chese eyade bi akoso am enya wo office adman special prosecutor and wo mo chance yes wo mo ye hwehwemu ya sansem hunu we de dia enka Ghana fo ya to wodom na nso abani de ne nsegu ne tiri so na abani su ka kire Ghana fo se sika bia eni wo magemo wenti ya kwa ma no so ya ne anti corruption campaign na yewram apia kubi akwa akodi ehonkomo sanse MPP abadi akameze corruption wonsam kra dia kwa normal we wuke wo benya clearing agent ya wo be clear no ya da se pass ya to nsafra waje so so now so what to say aw yewra nyame adom na nka me ho baye but me ti na me ya na so ai yewra na so ai ayya danyame asio ayenhye nkomo na asese na me kura me dia me ke minim se ote ya se office ya de ma special prosecutor se Ghana fo bi so wonye adwuma enti si an ye reja be akeka no ho kire Ghana fo se wo ye adwuma company ba ko ewo kroma sei ye fra no La Bianca Company Limited wo kra nyoma fi obi ma so de ba na ahwe 40 foot ya wo bu kirem se de bia wo kra nyoma pa dia ba ko 200 wo kra edifi America ni Europe amai so beton wo Ghana se na wo ba wo twufem etu asafata se wo tua de ma panifo no nyaade a wo tua enti wono na wadi ekyen kakra ya cha se wetumi akwaje 1 million Ghana cedis ede ama wo ma no na kra se boye wura ye bisa se kamia se MPP aban kasa tiso de ase corruption na ababa ye so normal bibia ni we betumi aya afa ho ana say me da se me tiefos the pakro here but this is a council of state member another company ni wura na nkasa de ye fra no Mrs. Asuma hene aha wa mo ko nkrata mu no wono na ni di wa nkrata mu what ba ko jiska na me giri say what mu say no say so make say tip of the iceberg bebiri wo enti wo mo de anu onye hwehwe mu yi ye say no mo wakra ba nyina na otua de to so mienu customs for musho ni no ma ne de no ma ne say mu eni kwase job keke ese special case
prosecutor from na only omaka na asotwe ye ho ho ye de ma no ye to so ne nsa papa na okra no ma na na ma me okra no ma na no ma no chipe mu a sika de kam immediately council of state also resign so remember or that's remember it's all resign immediately because wa yen so de amma Ghana for ti ese special prosecutor so man ni so call custom for yi no hwehwe companies aka mu so kra no ma eye se sa ne ye pesika ne ye se be di ni le bibia na go for pasika e pa yi mo dia e de na enwu nya se enke agi o e se ke se sika ni na ke bi nda Ghana fufu it is say some lady said the man as a special prosecutor ugusu a woyo na ye we no kura na wo kirem no wase BBC ani se esi a we bi ti say gagantra lady amisie se obretwe wodi ege nya de amisie de metimi ade me ho age bibi ati se mu wano de wosusu se high ranking official bi your custom division edema Ghana Revenue Authority ne ho bebo mu bi wone ne ya adwene ti na be se ohihwe na san kwofo na omu ye sai ni nyina no ese yetimi ede omu konjina special consider no konjina court ni ebi o ma se because ye go konjina se she Ghana tax and control kra no mabo utia emi ebi tia oka wo lo se kwofo bi ama wala wa ebi asa ama oka na uko na konjina be ama kwofo atie familia ebi kwa se ja okeke ese no kokko de konjina no na wo tie ndi ntia Ghana ese ebi konjina sa tibia na wo hwe ma kwofo ebi eno ma fama abemu tiata ese o hwe no hwe mu ne ene ne omno ma bakra ba nyina ese o hwe but what mo hwehwem yewura kwan ban so no mbefa so detect sense we bi wo ho a we nani tuase wo di bone a wo bedi ne fenchen we say wo hye ne dwumadi ase ne enye ne according to kratai a office ya the mass special prosecutor we dia be ya was since 2014 and wo hye ase wo ye adwuma arrangement bien one for 3 years. So you can imagine say do na honom so omo kra no the same thing wo mgu so a wo ye entimi bisa say kwan be so and wo betimi afa so asafo na wo hyehyɛ ase na wo mu di Ghana wo mu bɔ man na ti say no ye betimi afa so afa so wo mu nyina out ana me ka say I say wo set example oh wo be say jaya this was set example it wo we customs so omu a e bɔ man ne chi no mo ne fa mu nyina no o fo ko nyina court papa no so sika wo mbi ankwa na e ese manu tia penalty se etu ese otua wantua no no wa tia for ese otua penalty ka ni nyina no se ese special prosecutor odi kwa so man so ha ese okoso a no ye adwuma no na omo a Ghana sika e supporter omo fa nyina no oji ni nyina de magana ama Ghana sika ye pa ye ni abere no ye ho anya dey but when near kwasu we obi beka say come here say MPP aban ba ye no corruption na ye so normal I say e kwasu a emfa obi ya ho woni nipa ne be ya adwene sa corruption is say e kwasu obi ya ntimi ka say kwasu obi ya beka say kwasu ne ni kwa say ye he ma ne kwasu ye ma ti ma mu fon so beti ma boa omo ye adwuma ti special prosecutor so beti ma boa ne ba bi corruption se bi ya o ko he wo hwem wo fa e ho yim na so de obi we ya ba si ase banko portrait skasa abanko beja ena me kura ne se na me susu se nye sikatua ne pe nipa ni tua sika na nke asa atwe na so de aka ho se ne be ye a enkoye hwe so de se we kura no obetua sika keke nya de be ne hwe aso twa ne be ka ho a wonyi di se be boa yen se me ji sika na me nya hwe me ntwa so wonko de mu kwa hwe de a enye sika ne me di wo chimia na metua na asa na si wa eso me ni pe ko tia penalty oh eno ya so chi eno penalty sinya na super etu pa se o chi ni para so mo mu tia penalty e boa pa ma na esika ama e boa ma etimi tia so eno so boa special prosecutor wa sha ase ya wo ye ya sisi ade ensama e pese ye tie sense SP office special prosecutor office ne de ye yu ne de usi wan ma ye nkasa be hwe Ghana fu animo ye sisika hodo adi nsisemu ayira ye ni kwansa ayira na beje ma aban edwuma ya wa sha ase ya wo ye ni pe kura no se ne wodi tudwo ya enkrate mu hwe wo mu se wa join a council of state members obi nkwafra ne nkan chense ne wo ye no wo ya manani atra nani ntonti wo hwe wanya careful. Oh, David, that's what was more be a real gun. The post is a dear man on and rather to be a typical real gun. That's now what
Some working, yes, you accept yes, encouraging me a Kennedy now, or to me, yes, she will because and one of the or better me, I'm not going to care for I see a to me, there is what we are now. Yara area ya bada se papa no ncheche ma one ya che so ye hwe nim so me obi ehwehwa no and ye so kra ye bom pa ma no person say wada from above ye nim ni pakro but bone a wodi okrom ha ya na no wode entipani kwanchefo ni di nkomo wo no anti corruption campaign na cha say kata